ngarang nungdang news sekonda leba yum amada nupi nupa yauna sana yuneiramba jwar sanaramba mayam ama ima ibel mayamna pharga police ta sinakre haidi Kuki SoO group amadi MIC ki marakta nauna SoO agreement khuyek pinaraba yana leire haidi Kuki SoO group United People's Front UPF amasung Kuki National Organization KNO amadi Ministry of Home Affairs MIC ki marakta amuk hana suspension of operation SoO agreement nauna khuyek pinaraba yana leire haina Diwerna report tarakle Diwerna tarapu report asigi matungina laklaba tha asigi ahumda ngasi phawba SoO agreement ki khuyek pinaba ngamdana leiriba asigi matangda amuk hana Wari sananaba MSC ki maikaidagi UPF amadi KNO da se pau lakle haina Diwer da pau pirapo leire haina phongdorakle Lengsingbu yabadi haukiba sahi 2008 ki August kungani thoida Central amadi Manipur lenga yauna Kuki insurgent group singa suspension of operation ki khuyek pinaduna sahi khudingi SoO extension tawduna lakhibane Manipur thokliba sahi aniga tha nipan phajilaklaba iranga sin maram oiduna SoO extension tawba ngamdana lakhiba adu telaba matam musugi manungda nakalanigi marakta khuyek pinaraba yana leire 2023 gi May 3 dagi tholakhiba violence asidagi UPF amasung KNO na hana talamba territorial council gi demand adu hongdoktuna Manipur dagi tokhaiba political power labor separate administration demand tawduna lakhibani UPF amadi KNO na talaba demand aduna Kuki jo phuruk ki manungda Saliba MLA Tarana Makogisu demand oigani haina khuyek piduna laibak miyamda khangalaki balai kharbane adubu Manipur thokliba irang asida Kuki SoO group singi kadar sing hak thengnana amadi nakoinana saruk yaduna Manipur gi irang asida paksana sandorakpa mateng pange haina maru oina mitai miyamna Kuki ga India lenga ka khuyek pinariba SoO agreement handoktuna Kuki militant organization sing ase outlaw ni haina laukthokna balenga ka demand tawduna laklebane saliba sahi asigi haukiba February panda and Birena Chief Minister gi pham thadokraba matung NDA gi marakta anauba lusingba ama khanduna lengak semba ngamdabadagini haina Manipur Legislative Assembly bu suspended animation thamduna February 19 dagi ngasi phawa president rule thamduna lakle Nakal amarom da chatliba sahi asida SoO extension ga mari lenana Kuki militant SoO group amadi MSC gi marakta political dialogue tangka ahum thokna New Delhi da pangthokre tangka ahum thokna nakalan gi marakta pangthokiba political dialogue aduda laukiba warep sing interlocutor AK Misra na draft tawdana Home Minister Amit Shah da haukiba August da pisin kiba leide interlocutor AK Misra na pisin kiba draft adugi matang da hujuk phawbagi oina India lenga ki maikaidigi official web wafam amata phongdokiba leitri haina su Diwer report tarakle panba yabadi Assam da leba thadau leader Jomhabu Mihatpa hat kiba adu Assam lenga ka SoO chatnariba Kuki SoO group singi kadar singna hat kibani hairiba SoO group ase outlaw ni haina lauthoktuna mihat asigi sapsaba justice phanghanaba thadau MP Manipurna lenga ta taksin kiba su leikrabani Speaker Sire Kuki na Governor unakiba anauba popular government ama formation tawbagira Santi Hanjindraga de Manipur da Prime Minister Narendra Modi lakningdri haidi Hanagi Chief Minister Nongthombam Birena CM phamdagi hek resign tawkibaga ikan kanadana Manipur da president role thamkraba matung state asigi miyamna president role gi mahutta popular government ama thamnaba demand tawkiba dugi mahai oina center na pirakpa instruction gi matungina Manipur gi Speaker Sire Kuki na ngarang longthil pung mari tabada Manipur gi Governor Kumar Balaga pungkhai amarom hena unakre zaira asida saliba thasgi anisuba sayol da Prime Minister Narendra Modi Manipur da lakani haina thorang tawriba si karigamba Manipur na shanti hanjilakta taraga di PM Modi state asida lakningda bi wafam leire haina press na phangba awangba thaki pawgi source amana haide sources na makata na hai state asida leiriba conflict asil loisina ba India lenga ki Ministry of Home Affairs MIC na lenga ka SoO tawnariba KNO amadi UPF ki mihut singa kyara khana Delhi da kauduna state asida amohana shanti hanjilakna bagi matangda wari sana Laikre Nakalamarom da MSC na Manipur gi CSO Kokomi Amuko Phokti mi Hussein Delhi da kauduna kiara hana wari sana kre MSC na Kanglup anigi lusing basin kauduna kiara hana wari sana bataraga suma tawkaram na status da peace restoration tawgada gi habagi mechanism ama puthokpa ngamdabana santi hanjilakna bagi wafam leitre atopa nakalamadana thadau MP gi mihut singa Manipur da CSO singa handa Imphal da laktuna unaraga santi hanjinna bagi matang da wari sana bada yawba Assam gi Karbi Anglong da leiba thadau literature society Assam gi chairman Nekam Jomhabu Kuki Khulai paiba singna kaptuna halaga Jamuna Turel da thadakhibagi watho asi center so yamna lumna laure maramaduna Assam lenga ka SoO tawnariba Kuki Khulai paiba singi mathakta akan action lakhonaba MIC na khangalakle haidi Baris ki mingsa thinaba phongdokiba wafam singa du nongmai chindol da haihan kibani haina sengdorakle
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ BJYMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯣꯍꯔ ꯃꯌꯨꯝ ꯚꯥꯔꯦ ꯁꯔꯃꯒ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯁꯤꯟꯗꯨꯜꯗ ꯍꯥꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯔꯦꯁꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯗꯨꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯚꯥꯔꯦꯁꯀꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯁꯥ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩ ꯅꯠꯇꯕ ꯂꯤꯁꯠ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯇ ꯀꯧꯈꯠꯂꯛꯈꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯀꯅꯥ ꯀꯅꯥꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯪꯂꯛꯄꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯄꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯚꯥꯔꯦꯁꯀ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯪꯂꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯚꯥꯔꯦꯁ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯦꯖꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯚꯥꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯄꯥꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯍꯥꯏꯍꯜꯂꯒ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯃꯛꯇꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ IAS ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯀꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯜꯍꯟꯗꯨꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯧꯍꯧꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯈꯪꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯂꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯕꯗꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯄꯤꯔꯛꯅꯕꯁꯨ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯅꯧꯍꯧꯅꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯥꯔꯦꯁꯀꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯚꯥꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯤꯍꯟ ꯈꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯝꯖꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠꯈꯥꯎꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯂꯤꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯜꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯊꯤꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯍꯟꯊꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅ ꯊꯝꯂꯝꯂꯦ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 2021ꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕ ꯁꯥꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯔꯥꯜ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯧꯈꯠꯂꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯜ ꯇꯥꯟꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯂꯨꯆꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ DGPꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕꯤꯌꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ MLA ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯄꯜꯍꯜꯂꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯂꯧꯍꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯁꯦꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯥꯒꯁꯠ 30ꯗ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤ ꯇꯦꯝꯄꯜ ꯕꯣꯔꯗꯀꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯟꯅꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯖꯗꯕ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯍꯟꯅꯕ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯁꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯌꯦꯜꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯥꯏꯕꯔ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯁꯨ ꯋꯥꯀꯠꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟꯗꯥꯟ ꯂꯝꯕꯤ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯩꯁꯥꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯕꯟ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯖꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯤꯗꯥꯔꯠ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯃꯣꯃꯣ ꯆꯍꯤ 33 ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯦꯡꯐꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯆꯍꯤ 94 ꯇꯣꯞ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯃꯨꯀꯤꯜ ꯆꯍꯤ 95 ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯁꯁꯤꯀꯥꯟꯇ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯅꯥꯎꯊꯤꯡ ꯆꯍꯤ 25ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ स्कूल की गेट हैंड ग्रेनेड थमजिलमले हाइरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की पोरोपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चंब पैलेस कंपाउंड लेबा बाल विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल की मेन गेट मनाक्ता सखंगदब सिंगने हैंड ग्रेनेड अनि थमजिलमले हाइरी पुलिस तकी फंगबा पाव की मतुंगना गोविंदजी टेम्पल द मथौ तौदुन लेबा सेक्यूरिटी पर्सन सिंगना रा योपुंग मापन मखाइरोम तारकपा अद्वाइदा गोविंदजी टेम्पल के अकोइबदा पेट्रोलिंग चटपदा हैंड ग्रेनेड अनि अदु थेंगनरकिबनी तुंगदा मणिपुर पुलिस की बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की कांगबो अमा लाक्तुना येंसिनखी टीम अदुना हैंड ग्रेनेड अनि अदु सोइदा ngamduna मफम अदुदगी लौखलबा मतुंग थौदोक अदुबु येंसिनबा लाखिबा पोरोंपाट पुलिस स्टेशन की कांगबुदा सिनाखरे हाइदि बीजेपी फोंगना यादव स्टेट सी मणिपुर खक्तनी हाइना खाइदेम मनिना फोंदोखरे पहलगाम एटेक तमियोय कुनगा तरुक लैखिदबदा सुपनगे मिनट कुनगा निथोय की मनुंगदा एक्शन लौखतना सोल्यूशन पुरकपा ngamखे अदबु सही अनि हेलबा मणिपुर की इरांग सिदना ngasi फावबा कदि मरंग सोल्यूशन पुरकपा ngamdribano थोकलेबे इरांग सि फुरुप अनि की मरकता फुरुप अमा तुमना हातलगा कैदौनुंगदा वारसिन पुरकपा ngamloi हाइना सीनियर एडवोकेट खाइदेम मनिना फोंदोखरे वाफम असि सलाय अपुनबा नुपिलुप सनुलाल साफोंग लखिबगी सही कुन मपुंग फारापुगी मपु कुमोन थौरम सिंगजमै चिंगामखा मैस्ताम लेकायदा लैबा 888 दा पांगथोकिबा थौरमदा अथब मिथुंगी वारोल पीरदना महाना फोंदोखिबने
Kaidem Manina Makatana Haikibada BJP na BJP bu Pong Yadabasi Manipur State Katane, India get top state Tamasugumasi Tokte, BJP gi legislature Taret Manipur Tugaini Harapada Biren Sada Madi Prime Minister na Axel Lauder Bakarigino Haina Hangladuna, BJP na GG Taubudu, Manunga Dum Taubu, Adubu Tokliba Irang Sida BJP gi MLA Sing. Asina nupathona amata oina lepa numita thokliba irang sigi solution purakani laibak thibadi phatraba lengak sida miyoi kiana sawgatuna leibasida kaptaba ngamde sahi ani helaba irang si loisinaba india lengak pu mikap thohan bada natana state sigi politician sing asibusu mikap thohan mathau tai haina mahana makha na phongdokhe Satliba Tasida Sangsatagi Hena Nong Tagani Hana IMD na Pondora Craig. IMD no Satliba September Tasida India Sinba Tungna Sangsatagi Kara Hena Nong Tagatari Amasung Masina Sabaki Sang Hantalaba Yai Hana Pondora Craig. IMD no Makatara no Sahi Asigi Oina Monsoon Asi Sang Nana Active Oibana Maram Oiraga. India gi Kanok Suktagi Humzilakiba Monsoon Asina Sahi Kudingi Taubogum Amuhana Maya Laiduna Handorakpa Monsoon Withdrawal Asi Tintaduna Sahi Asigi October the Tarba Yai Hana Pondora Clay. India ki monsoon si mamangai dagi hauna September ki ahan basayol dagi hauna mamai laiduna handokpa hauduna lakpane adabu haukiba sahi nipurom sida September thada sangsatagi hen nong tabagi phiba mama laklebasina monsoon handoropki matamasi sahi kudingi hanta hanbagi pattern ama IMT na uba phangle panbaya bade sahi asigi oina hauji phawbada sangsatagi khara hena nong tari hana IMT na phongdokiba laikre masiduna tana active oba monsoon asina sahi asigi oina heat wave thokpagi sang hantahanduna ngasi phawba lakle haide helicopter kaibada Pakistan Army ki personnel mangalai khidre Gilgit Baltistan region da ngarang helicopter kaib ki thodok amada Pakistan Army ki personnel mangalai khidre masigi manung da officer ani yauri Mi-17 helicopter ase sang naina nukti gi paitho paisin tawbane adubu technical gi asoiba leibadagi laibak thiba thodo ase thokibane haina Army gi statement amana phongdoraklei thodo ase ngarang ahing nongai matung pung amataba matamda Hudur village tagi saurakna kilometer taragani thoirong paikhatlaga matungda Thakas Cantonmenta Kahak Palam Labamatung helicopter Kaibuki Todo Ado Tokibani Haidi. Imagi Mairagi Taumising Governor Unabasangubada Sanghalakidre Haidi. Gualtabi Taudoki Matang the Tigalakipa inquiry report Pikala Krabra Matung Makataba Axel Lokatabagi Mayokta Narang Imagi Mairagi Taumising the Governor Unabasangubada Sanghalakidre Haidi. Taudo Sigamari Lena Imagi Mairagi President T. Suzatana Hai. Gualtabi Taudoki Matang the Tigalakipa inquiry report Atubada Miam the Kangangani Haina Matamadugi Chief Secretary Miam the Tazaba Pikibani Masagi Matung the Imagi Mairana inquiry Taudiba Commissioner Home gi thau puriba Asok amadi Secretary Kiran gasu unaru raba matung inquiry loi khre amadi inquiry report su lengak ta pikhat khre haba wafam thamlakhi masiga mari renana June 19 da matamadu gi Chief Secretary da appointment pibina ba haijakhi adubu appointment piramdana Chief Secretary su transfer chatkre masigi matung da anauba lakliba Chief Secretary da haukiba July 19 da appointment pibina ba haijakhi adubu ngasi phawba appointment pidana laibadagi aroiba oina Manipur gi Governor da hiram asigi matang da official oiba oidaba thaudo asigi matang da sabsabu wafam khangdok na ba haiduna August 9 appointment pibina ba haijakhi adubu haujuk phawba appointment pidana laibadagi Governor unaba lakpane haikhe Tribal Girls Hostel da laisilaba paramilitary force ng lagthokadabani haina TYCM na phongdokre Imphal gi All Labulen da laiba Tribal Girls Hostel da laisilaba paramilitary force in khudakta lagthoknaba marilenaba authority singda direction PBO haina Tribal Youth Council Manipur TYCM amasung TYCM gi Women and Child Wing na Manipur State Commission for Scheduled Tribe MSCST da ngarang serol ma piduna wakat kre TYCM na thadro ko serol ma da mathak ki wafam ase phongtokladuna council astagi Students and Education Affairs Department amasung Women and Child Wing na All Labulen da lairiba Tribal Girls Hostel da media gi miyoi singaloina na August 19 da yengsinki Yengsinbadu da hostel asi paramilitary force na loina maklaisinduna leramba thengna Manipur da lairiba Tribal Girls singi mahima sing tamada kudong sana ba haiduna Tribal Affairs and Health Department Government of Manipur na hostel asi sakibane adabu hostel building asi paramilitary force thamjin basina hostel astel laibagi 800 tawriba moong asi Manipur gi tribal mahiro singi hakmat pani hostel asi security force thamjin khrabana Manipur gi arapa mafam singdagi Imphal da larik tamliba tribal mahiro nupi masa kya lau singu tawraga hingjaba mama pasingna paisa tingna yamna wana asanba yum singda thamduna mahi tamhalle asiguma phiba masida Imphal da laiba amata ngaraba tribal nupi masa singi hostel da lairiba paramilitary force sing sarhan kinaba council asigi maikidagi aiba serol ama ngarang governor
Ajay Kumar Balada pisinkhre zero dugi copy sing Manipur ki Security Advisor Chief Secretary Additional Chief Secretary Tribal Affairs Commissioner Home Department DGP amasung Tribal Affairs and Hills Department ki Director da su pisinki haide Rifleman hatpada chenaba matai manau phare Haukiba August kunga mapan yinungtin pung ahumram taba matamda Sandel ge women market sakang daba signa second MR gi rifleman Sandel ge Solen Bilesta gi AS Rejoicen sahi kunga mapan apokpa AS Maraha Tangkol butam tina puraga hatok lambagi thaudok ta senaba matai manau ngarang Sandel police na phare haidi police ki pauna haidi bana pharba mioi ani adudi ten subam Prem Kumar Elash Rabi sahi kunthraga mari amasung mahaki loina bi yengkhom ningol ten subam ombi isan tombi sahi kunga taret kawi Imphal East District ki Porompat Police Station ki manung sana laiba naharup makha parta gini haidi ngara ayok sakpi karong police station ki manung sanba usope anal kunau area dagi Sandel police ki akhanaba team amana phagat pangam khibani mehat asigi matang da laikhidraba rifleman asigi imung manung gi maike dagi complaint file ama torokpadagi Sandel police na FIR ama lokhatuna mehat asiga mari leinana investigation sa tharakhibani haidi